тәрәһеңе кәлбиппеттен бәйем наһа астына доһуябын. Отон буннине мин баһалыкпын теңе кыттаһырпытым. Онна Соловьев Герасим Иванович туһунан эме береппитим. Онна ол Соловьев Герасим Иванович жекергеннигер белеңгеттен ужордарыгар тугу беләхтәйттер денистибитим. Ике томнакны ха чугай кинигене беләхтәйттер денистибитим. Бәйме мен ха чөйтик интерхергәбитим. Онна каннар аламын агыкпын багарбытым. Уны бу бүгүн бага санам толла. Ике томнак кинигене наһа чөйдик беләхоннулар. Онна улаган макталбын тердебин. Бүгүнгө тарахыңга Соловьев Герасим Иванович туһунан Софья Гавриловна наһа чөйдик кепсәте, Михаил Иванович ме, Дмитрий Иванович ме наһа чөйдик кепсәтләр. Бәйәмәттән элбәхсәңне биллем. Герасим Иванович туһунан иһиҗә кысыһымын тун үретиягым ден эренебин улахан мактал. Мен хана бар аус беккаста мен элбәгә биллем. Элбәгә кепсәтләр аус интересней, онна агор бавана тон элбәгә вопросин иттер. Мен хаваспутар дойдутугар целевой бар доемен иттем. Аны аус фирдахшы пете иттем.